Hadian kajing no u Dr. Ricky Eje Sengkon na kaliang kipat ba ki baju kersan ya kaseng BPP kila sngau si bat sngau benuat palat sya ya kajing du kensan no ya u Dr. Ricky Eje Sengkon bat ngila aru banyu i haman kiransan sosial media ba kipat ba ki baju kersan ya kaseng BPP bun sien ki penmi ya ka kerteng jong u Dr. bat skem marbo bat kani kejing terang jong kinong kersan jong kaseng BPP menta kala urlong ha kaba ke election committee ke Voice of the People Party VPP kala terwa ya ke kerteng u Dr. bat skem marbo banlong kum u kertong MP napo Shillong Parliamentary Constituency na kebenta ke election siteng samoy ha kakerwa kabala penlaj menta kasngi ka election committee ka VPP kala pha sha ka state executive committee ya ka kerteng u Dr. Batskem marbo ban ai ka jing menjur banlong kum u kertong ha ka election siteng samoy sha ka lok sabha ban ngingej skem ba kumba kipat ba kithrang bat kiai penmi ya ka kerteng jong u Dr. Batskem marbo ban ngi kermen skem ba kumba u Dr. Ricky Eje Sengkon ulong ubriu bosauret bat ubayai keren kimat na kabenta ka jaj benriu bat ngi kermen skem ru ba u Dr. Batskem marbo kumtahi unlong